Yes, tubaye kazi ku Kombe TV ndetse na Nibature TV. Uyu munsi twasuye umukozi w'Imana kuko mubona no umuntu udasanzwe ufite ibitangaza byinshi Imana yagiye mukorera. Nimba mwarigeze kumva abantu barika Imana igakora umurimo. Reka twaze tumwakire mu ncamake atubwira amazina yiwe uwo ari we mbese CV, hanyuma dutanga ikiganiro cyacu karibu cyane. Kambanze senge. Yego. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye Imana kuko ugira neza. Ngushimiye kuko twabonye igitondo, hari benshi batakibonye, hari abo twabyukiye rimwe aya masaha batakiriho, ariko twebwe twongereye iminsi yo kurama. Mana ndagushimiye ko batugejeje mu hano aha turi uyu munsi muri iki kiganiro. Abazacumva Mana kizagira ico kibamarira, kizabahindurira ubuzima nabo, kuko natwe twarakubonye Mana, uri Imana tutabwiwe n'abandi, twarakwiboneye ku giti cyacu. None Mana yacu, Mana nziza, tuguhaye ikaze mu mitima yacu, reka ukomeze kubana natwe twese muri gahunda zose, kubw'izina ryawe Yesu n'ijy'umwana n'ijy'umwuka wera. Amen. Amen, amen. Rero nkuko nabibabwiye, no umuntu ufite amateka adasanzwe, watubwira mu ncamake muri aho kwanza Muraho dutangira. Yego, watubwira mu ncamake uburiwe buri dukomeza. Je ndi umukobwa, ndi umumama, ariko ndi umukobwa w'umunyamurengekazi, kuko sengira isoni zo kubivuga, kuko Imana yangiriye neza mvuka muri ubwo bwoko. Ni ikintu ngenda nishema cyane kuko ndi umunyamurengekazi. Jewe nitwa Angelique Nyirabirori, ndi umumama wubatse, ndi umukobwa w'Abanyakarama, data yarashaje yaritwa Ndere ya Buzugu, twari tubahantu bita mu Ibogobogo. Mukaba baki? Tukaba Abanyakarama, kaba ndi umugore ushatswe mu Basita babagwera. Umugabo wanje yitwa Kennedy Rucahanira. Mfite abana 6. Abakobwa 2, nako abahungu 2 n'abakobwa 4. Muri make mfite n'abuzukuru bane uyu munsi wa none. Ufite abuzukuru? Mfite abuzukuru. Ndabona ubwo ifite itoto. Oya ntaryo n'ugusaza. Oya arashari gutoza, nabwo niyo nabaraga mu bana, umukuru afite nk'imyaka nka 17. Oya turabakecuru. Yego, tukuziho amateka adasanzwe iby'Imana yagiye gukorera, wenda sinzi niba jo twatangiriraho, watubwira mu burambuye ufite gushima. Ntacyo gushima. Shimye Imana kuko Imana yatugiriye neza, tukaba twahuye. Dushimye Imana yatugejeje hano mu rugo rwa mama Kamariza na papa Kamariza. Tumwita mushumba, mama Kamariza ni mama Kamariza. Mumva ko bayoboye muri Nibature. N'abantu dukunda cyane muri Nibature. Haba ku magambo y'Imana, haba ku masengesho basenga, biratwubaka cyane. Imana yatugiriye neza, iduha ahantu duhurira twese muri Nibature. Iyo aho twahuriye kuri uwo murongo n'ahantu hagiye hatwubaka, hatumye tubasha kubohoka tuvuga Imana, kuko aho twe tuba uyu munsi wa none je ndi muri Norvège, ndi mu bwigunge, ntitubana n'abandi biwacu kenshi bavuye muri Kongo. Uvuye muri Norvège? Uvuye muri Norvège. Kuba uyu munsi nageze ku butaka bwo mu Rwanda, ndashima Imana ku mirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ikintu ca mbere shima Imana nuko nageze mu rugo rwa hano rwa papa Kamariza na mama Kamariza, kuko n'abantu twakundaga, twari tubazi gutyo. Uyu munsi ndi mu rugo rw'abazigaba, ntaho duhuriye, sindi umuziga, sinumva ko ntari umuzigaba, ariko kubera Yesu waduhuje, urumva sindagera mu rugo n'umwe rw'umunyakarama. Uyu munsi wa none numvise nta kindi, twageze aba twakira neza, ahubwo n'abandi bacu batarahagera bazabaza bahagere, kuko uyu ni umuryango mwiza cyane. Amakuru ya Norvège se? Amakuru ya Norvège turaho, turashima Imana. Kandi shima Imana kuko hano twaje dufite umwana wacu natwe, musaza wanje yaguye muri Tanganyika, ariko hari umwana we wabashe kurokoka. Nta makuru ya twari tuzi, wenda harimo abibagiye kubivuga. Amakuru ya twari tuyazi ko uwo mwana baho, kuko umusaza wanje yapfanye n'umudamu wiwe, ariko umwana yari afite imyaka 2. Ariko ejo bundi Imana dukorera ibitangaza. Uyu mwaka ni uwa 2 umwana tumubonye. Ni umupapa arubatse, bafite umwana w'umuhungu. Urumva rero umwana hagire muri Tanzania arahaba igihe kinini, kugeza igihe yaje kubona umuntu aramukunda, amugeze Bujumbura, ngo mbese agiye kumugira umukozi wiwe kugira ngo azakora amafaranga ahembwa agakora yiga. Uyu munsi ni umudogiteri ukomeye hariya wa Karedi. Nanje kuba namubonye live
zaranejeje cyane ku mirimo Imana yadukoreye mu rugo rwa data. Iryo zina rya musaza wanje Mukiza Rusengo twari twararyibagiwe, hari igihe nazaga mvuga igihe cyo kubibuka, hakaba bamwe bakancangutsa dureka gukomeza kumuvuga ngo kuba urugo rwe rwarazimye. Ariko uyu munsi kuba turiho nabyo zo ni ikindi canteye gukomeza gushima imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Imana yamwije ishimwe. Yego. Naho ubundi simbizigaho mpera. Ubwo muherukana ari afite imyaka 2. Afite wibaze ngiye kuva yavukana ari ntaramubona. Ari muri babandi bajanye iminyago. Murumva nawe yavuye muri Tanzania, n'abanyabibagobogo nta makuru ye gose twari tuzi, ariko umwana yagize ubutware bwo kugenda ashakisha umuryango, araruhara tubona. Imana yamwije ihabwa icubahiro kuri ubwo uwo mwana kuko ni intwari, ahubwo umuntu wese yakwifuza kumubona. Kubona muri iki kinyejana umwana kenshi baramubwiraga ngo iwacu twese twarapfuye, kandi koko nk'umuntu wumvaga mu bibagogo ukuntu abantu bose bamanuwe, ntabwo wakumva ko ari umuntu warokotse, ariko kubwo umugambi w'Imana benshi Imana irabahisha. Amen. Yego, tukira aho ngaho tuje rero twinjire mu buhamya. Ni bihe watubwira nk'abingahe Imana yagukoreye, nawe ushima uhora ubifite ifiere mbese mu njamake cyane. Jewe kuva ndi umwana muto navutse nsanga mba muri Methodist mu Bibogobogo, niho navukiye ahantu bita mu Magaja. Ndasubira nshakwa n'ubundi mu karere ka Bibogobogo aho bita ku Mugorore. Urumva rero aho navukiye ni muri Methodist, aho nashatswe ni muri Methodist. Kugeza n'uyu munsi wa none iyo Methodist nayibayemo ndi umwana utanga ikigori muri Sunday school cyangwa umwumbati. Naragitanze nawe. Iwacu twebwe wadahaga ibishimbo kuko kenshi amafaranga niyo yari sadaka. Ugatwara ikigori, ugatwara ibishimbo, mu byo mufite byose mbese. Wababonye ugiriwe amahirwe yo kubona amafaranga nayo ukayatanga. Ariko urumva aho natangiye sadaka yo muri Sunday school. Uzo mbishimye Imana. Ngo abatanze sadaka y'ikigori bose turabaramukije. Bose turabaramukije n'ibishimbo, n'abatwaye n'ifu, n'ababashe gutwara ikintu cyacu cyose n'umwumbati. N'imyumbati twarayitangaga. Abo nawe mu Bibogobogo. Minembwe ntayiba. Minembwe rero mwebwe ntayibayo. Twebwe byose twarabitangaga kandi bikagira umusaruro mwinshi wo gufasha benshi batishoboye. Cyane rwose. Ariko iwacu muri Kongo urumva ko navutse nzi Imana. Nkayimenya cyane, nakuze nsenga, ariko cyane nahoraga numva ijambo rya hano muri Luka ibice 5 n'umurongo wayo wa 5. Jewe numvaga ko bidashoboka kuko umuntu yakwizera Imana gusa ikintu kikaba. Niho mpera ku buhamya bwanje. Mfite irindi jambo riri muri Zaburi naryo ndaza kurivuga, ariko wabanza ukansomera hano kugira ngo niho mpera ku buhamya bwanje ko nje sindi kubona. Luka 5 ugere hano ku murongo wayo wa 5 ugeze ku murongo wa 9. 5 Simoni aramusubiza ati, databuja naho. Yego. Databuja twakesheje ijoro dukora cyane. Nyamara kanzanira nasubira. Okay. Simoni aramusubiza ngo databuja twakesheje ijoro dukora cyane. Nyamara ntacyo twafashe. Ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Komeze. Yego. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane. Ndetse inshundura zabo zenda gucika. Haleluya. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi bituma yenda kurengerwa. Ku buryo yendaga kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Haleluya. Amen. 9 ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni nabo birabatangaza. Yego.
murabyumva kuko sinabisubiramo yasomye mu kinyarwanda kuko umwanya dufite ni mutoya mwese murabyumva bose kuko batangaye Simoni yagiye kubwira ba Yohana abwira ba Petero ababwira ibitangaza bibaye bose baratangaye kandi nawe ubibonye watangara kubona waraye ijoro iri iwacu twari duturiye Tanganyika nijoro umwijima bamaze gufata bagacana amakorema yabo kugira ngo baje gukera izo ndagara n'amafi ariko uyu munsi wa none urumva kuko bo hari igihe nabo bazaga bagenda umuyaga ukaba cyangwa bakagaruka gutyo ariko urumva bo Yesu ntiyaserutse uwo munsi ariko ko ba Petero yarahaserutse naje wanje yarahaserutse aho rero niho uyu munsi wa none ubuhamya bwanje bushingiye reka dusubire hano muri Zaburi igice ca Zaburi 37 Zaburi 37 37 murongo wa 5 murongo wa 5 kugeza kuri unushaka kugeze kuri 6 kuko umwanya ni muto. Okay. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Arisinze cyane. Gere. Okay, ndahabona. 35 oya 37 waruvuga ku murongo wa 5 ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Urw'umurava wawe naho harano kandi ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Abe ari we wiringira nawe azabisohoza. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Kandi azerekana gukiranuka kwawe k'umucyo. Kandi azerekana gukiranuka kwawe k'umucyo. Haleluya. Nukuri ku rubanza rwawe kamanywa yihangu. Amen. Ku buryo umukuri ku rubanza rwawe aziyerekana ku rubanza rwawe kumanywa yihangu. Kamanywa yihangu. Amen. Ego. Nihangana. Urumva rero nanje nabayeho izimana ariko nje gushakwa nashatswe mu muryango nta data bukwe nari mfite yaramaze kwitaba Imana nari mfite mabukwe wenyine kuba ibibazo byabaye iwacu muri Kongo turabana n'amabukwe igihe kinini cyane kuko nje nabyaye nabanje gutinda nageze imyaka 5 ntarabyara ariko Imana iza kungirira neza ndabyara kugeza igihe twahunze twese kubw'ibibazo byabaye intambara iwacu duhungira hano dushitse hano ntibzakunda ariko hano niho mabukwe yaguye muri kino gihugu tuhageze kubw'ikibazo c'amabukwe arapfa amaze gupfa nari mfite abana 4 mabukwe asigira abana 5 muri abo bana yansigiye bose harimo bari bato abari bakuzeho bari bakeya ariko abandi bari batoya ndiheba cyane takazi twari dufite twabaga mu nzu y'ubukode ntabwo byari byuroshe kuko mu nkambi ntabwo byari bimeze neza hano nta nubwo ico gihe byari bimeze neza turavuga tuko biri kose rwenda turategereza amahoro nazaza igihe kizagera twisubirira iwacu muri Kongo ariko no kugaza n'uyu munsi wa none murabizi ko iwacu nta mahoro yahabaye biba ngombwa kuko uwo munsi mabukwe aza gupfa amaze gupfa nibaza ikintu ndibukore kuko mabukwe yapfuye mu kwezi kwa 4 ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 mu 2002 amaze gupfa asigiye babana umuryango wacu uricara umuryango wacu urakundana babona abo bana sindi bubashobore kuko mabukwe aje gupfa yasizambwiye arambwira ngo uzamurerera abana kuko nubundi twabanye igihe kinini atuzanga ko mu bantu uzamureke ariko abana banje uzabanderere mwana wanje nanje ndemzemera gutyo famiya yacu iricara y'abagwera baravuga ngo uko byasa kose ntitwakugora reka abana tubagabane bagende baja mu yindi miryango ariko turabyanga ndavuga se abana kuko nari ngize imyaka myinshi muri uwo muryango wacu abana bavutse mpari hanyuma baheberere kandi ijambo mabukwe yasizambwiye naryo ndikomera buryo irage ryo muvye n'ikintu gihenda ndavuga tuko byasa kose sinabishobora ndababwira ngo ya ntabwo batandukanya abana impamvu iryo jambo ndi kurivuga mbambwira n'abandi bene wacu muri iki gihe twagize ibibazo by'intambara twagize ibibazo dufite abapfakazi benshi dufite imfubyi nyinshi ariko mba nifuza ngo umuntu wese wahuye n'ico kibazo tubakaza batandukanye imfubyi bazireka zireregwe hamwe
ariko muri uko kuzireka urumva ko ari mu kwezi kwa kane mu kwezi kwa gatandatu bigaga kabiri ico gihe bakaja ku ishuri bari bugaruke kurya bagasura bagasubirayo ariko uwo munsi muri ico gitondo taco twari twabonye abana bagiye ku ishuri mu gitondo tacaye banyweye baragenda baja ku ishuri ndacaye banyweye nta kintu bariye nanje ntaco mfite ngiye aho naja kwikopesha nagera aho ngeze ku maduka ngasanga ntibahari kuko ico gihe hari yapfuye umupasiteri mu ADPR aho bita Gisenyi ndahumva ariko sindahagera baravuga bari bagiye kuhamba uwo mupasiteri mwana wombura uko ndi buvyifatemo none wacu turabivugana n'umugabo arambwira ati ndamubwira ngo nahebuye arambwira ati rekaga nanje ngende ndebe ko ari wenda nahura n'inshuti ikaba yagira icumba atariko nta sinkubwiye ngo ndagaruka ubunyine urumva rero yasizaho kuko nari mfite abana 4 ndangije fata wa mwana w'uruhinja bigeje mu masaha 5 mbona ntiyaje mbonye ataje ndavuga ati se mana ko abana bagiye gutaha bari butahe saa 6 bakaza bakajya basubira ku ishuri ndabigenza nte numva ubwoba bwinshi teruye wa mwana wanje ndamuheka maze kumuheka ndasenga ndavuga ngo mana iri jambo twasomye ryo muri Luka ndavuga ngo uri se w'imfubyi ariko sigyo twasomye ariko niho aho ubuhamya bwanje bushingiye naho uri se w'imfubyi kandi ukaba umugabo w'abapfakazi maboko data buko yagiye ubireba maboko agenda ubireba ariko uyu munsi wa none abana bagiye ku ishuri nta kintu babonye jewe ndi umukozi wo mu rugo ugomba guteka ibyo bamuhaye none hano mu rugo nta kintu mfite ariko Imana itazihemuka haleluya umuntu wese azakomere ku Mana ndangije nereke ku mwana mpagarara ku gitanda nerekera muri Majegwa ndavuga ngo Mana hano nerekeye ivure wa munsi wasanze ba Simoni ku nyanja babuze ikintu na kimwe bari bufate bara ijoro busa ariko warababwiye ngo niberekeze urushundo ivuri barekeza urushundo ivuri bagwerekeje ivuri bagize ico babona uwo mwanya Imana yakoze ibitangaza nanje ndavuga ngo Mana kugira ngo menye kuri Imana tugendana nawe ukaba ukunda imfubyi koko reka uyu munsi ugira ico nkorera haleluya amen Imana yaranyiyeretse ituma uyu munsi wa none zanicana kavuga ngo n'abanyamurenge bose bayireka je simfite kuyireka kuko narayibonye ndangije nimba wenda hariho abarunze ubuhamya bwanje umuntu waritse ntafu ntamboga ndangije ndasenga maze gusenga mva mu cumba ndaza nsengera mu cumba abana baryamagamo ndavuga ngo Mana ahangaha ni wowe ni hubana na zamfubyi none Mana ngiye gucana imbabura none hanyuma ucumbira abana kuko bagiye kuza numva ko umutima umbwira ngo ncane nari mfite amakara mu gashashe habaga udushashe tw'umukara fashe ya makara nyasutse ku mbabura yashashe ndayicanishije ndacana ndangije asuka amazi ndarika maze kwarika mpagarara ndasubira ndagaruka ubwo se wari gusenga cyangwa naza senga ngasenga ariko ngasubira hariya ndangije mva mu cumba nza gusengera hano mu madirisha kuri saro ndasengera ku idirisha rimwe ndavuga ngo Mana hari ico wakora ukigaragaza dore maze kwarika none hari ico wankorera kugira ngo menye kuko ari wowe se w'imfubyi nanje menye kuri Imana tugendana nayo haleluya amen ndangije mukuru uko kwarika ndagenda mfundura inkono kandi namaze gusenga mbona inkono igiye gusha itangiye gusamira ndagenda zana amasahani ndayahanagura yo gucumbiraho nyashiraho ngaho ndangije ndasenga ndavuga ngo Mana ngaho jewe naritse n'amasahani nayateguye ngwino gucumbe kuko ni wewe wavuze ngo urise w'imfubyi jewe ntacu nshoboye jewe ndi umukozi ugomba gukora ibyo wampaye none rero kuva mu gitondo abana bagiye batanywe icayi uhari ni wewe wabigizemo burangare abana bagenda ntaco banyweye ariko byari ubushake bwawe kuko wabaha imbaraga wenda baragaruka ari amahoro ndangije Imana ikora ibitangaza uwo mwanya ndi mwidirisha kandi mpaye nsenga mbona umucumba ahantu bita kuri Methodist Gikondo hari abantu bari mu masengesho Imana yari yabahe gusenga iminsi 3 ku munsi wa kabiri ngo Imana irababwira ngo nibitange ngo nimwitange muje gusura wa mama muherutse gupfusha nyirabukwe ngo na ya mafaranga yose mubitsi mbese yabazaga batura bazaga bayabika yose muyafate muyaterateranye muje gusura wa muvyeyi haleluya amen Imana yamwijiri rigaragaza ntamwe n'abacu umunyamurenge numwe wari urimo ngo bye buravuga ngo harimo umunyamurenge wangiriye ishaka wari ubizi kuko dushonje ico gihe Imana yari yarambwiye ngo ngende akanwa ngaceceke sinzagira umuntu uzambwira ikibazo canje
aho ngiye gusenga hose n'igihe njyamye nijoro kumva ihumure riraje rivuga ngo ceceka ibibazo byawe si byawe n'ibyanje. Hanyuma uwo munsi Imana irigaragaza. Mbona umumama umwe yitwa Mama Filimoni, ndababona bamanutse baje ari igikundi cyane bashoreye abakarani babiri. Ni wo munsi wa mbere, uwo munsi namenye Imana cyane. Ndababona baraza bamanuka, ndavuga mbona abo bakarani babiri bashoreye, hariho umupfuko wa kawunga w'ibiro 50, hariho umupfuko w'ifu ya hurure bayiti imyumbati, wenda ubugari bw'inyumbati wenda bazabikurikira bashobora kutamenya hurure, twebwe niko tuyita mu Kinyamurenge. Barangije baraza babakarani n'umuceri n'amasukari sinobona uko nkubwira. Banzanira ibintu byose n'ibishimbo n'indagara, twebwe tuzita iwacu zo muri Tanganyika, ariko abandi bazita ngo ni indundi. Ibiro 2 n'amafaranga 7,000. Kwari tugize amezi 2 tutishura inzu. Urumva rero kuko byari bikomeye. Bamaze kuza barangije ndavuga ngo Imana ishimwe kuko baje tuburiya bari bagiye kwa Papa Dudu cyangwa kwa Mama Eric kuko bagiye kubisigayo wenda n'abacuruzi bayizaniye, ariko ntacu namasenga iyo nzu twabagamo yagiraga imiryango 3. Ndavuga ngo wa Mana we unkorera ibitangaza, baze babitse bine bijyo muntu fite umunzani ndaza ibyo ndi bukure byose ndabipima nzabyishure, ariko abana baze bake. Haleluya. Ubwo naritse nko nigiye gusha. Baraje bamaze kuza mbona batambutse umuryango wa mbere baje mu hagati wambamo. Navugije induru ndavuga ngo haleluya. Barinjira baraza baravuga ngo ese nibiki? Numva abwe mukarani ngwinjira aho ngaho muri umuryango wo hagati, umukarani wa mbere. Umukarani arinjira. Yinjiye ndamubaza ngo Mama Isaya we ari ambwira ngo Mama Arine ngo reka ngo abantu ngo aho bashira ngo ibi bintu, ndamubwira nti jewe ngaho ni mushiraho inyuma y'urugi kuko sinari buberekeye muri magaza tudushira ibiryo, ntabwo nari nzi ko bangiye muri. Ariko Imana ya Isiraheli igira neza, rero ntituvuga ngo ya Isiraheli, jewe nzavuga ngo Imana y'Umurenge igira neza kuko narayibonye. Imana yakoze aho bene wacu batari bari, narayibonye, ntabwo nayibwiwe amakuru n'abandi, narayiboneye ku giti canje kuko Imana iyije kuba yarebaga nk'ubwoko bwacu, iyo uje kuba yareba nk'abanyakarama ntabwo uwo munsi abana banje bari buki, iyo uje kuba yarebaga nk'abasita nashatswemo ntabwo uwo munsi abana banje bari buki. Ariko kuko izahita kuba ari we wese ndahumuriza abafite ibibazo, harimo ushonje wenda nawe yakumva ubu buhamya bwanje kubyo Imana uwo munsi yankoreye. Niwo munsi namashije ndavuga ngo Mana ndamaramaje kugukurikira, niyo mpamvu ubu ngubu nagira ko murabona ko ndi kumbago. Naravuze ngo aho bizaba hose, haba guca imanza nzazica, haba mwivuga butumwa nzagenda, naho umubiri wabo umeze uku kuko ndabizi kuko nayo yarageragejwe ariko sindagera hayo. Ariko ikintu ushima Imana kuva uwo munsi, ndashima Imana imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ikagaburira abo bana. Ntabwo nacumbye iyo nkono, sinayicumze, ntabwo mbizi, naje kubaza abantu uko byagenze. Baba mama barambwira ngo ntabwo twicara turasenga duhagaze tugende kuko turi mu masengesho. Ndababwira ngo aya mazi ari kuziko ni muyagira icayi base mumwe mugende, atoya turi mu masengesho. Baragenda ndangije mbonye bya biryo nshira ubwenge mbese narahungabanye nje kuri tuvugane, nje guhamagara umugabo, nta telefone nje nagatunga, nje kumuhamagara ndamubwira ngo taha bya biryo twasize ku mugorore byose Imana yasubiye yabiduhaye. Iwe yatashe aziko nagize ihungabana kuko nyine nagize ikibazo amasaha y'abana yo kuryarageze, ntabwo yamenye ko Imana yakoze ibitangaza. Ahageze ngakoraho nkagenda ngakomanga, twari duturanye n'abakira nkuko mu bipango, kagenda ngakomanga nkababwira ngo nimuze murebe Imana ibitangaza yakoreye. Imana yo muri Kongo uyu munsi nayibonye, Imana itazireba nkabene wacu uyu munsi nayibonye. Nukuri kuva uwo munsi mfite abakristo benshi bavuye muri ubwo buhamya. Uwo mupapa arambwira ngo kuba yari yitwa Papa Olivier, arambwira ati nje gukora muri Majegwa hano iwacu tumena ibiryo mushonje gutyo. Kuva uwo munsi n'ubu n'umupasiteri ari hano Kabeza yarambwiye ngo guhera uyu munsi ndakishijwe, guhera uyu munsi aha niho nkuye gukizwa. Hari abantu benshi bakijijwe kuri ico kintu, hari abantu benshi nagiye mpumuriza. Hari umuntu ushobora kuvuga ati se kwabwira abandi ngo Imana ibagirira neza, ese bakuka kigendera kumbago. Ariko ibi byose iki ni ikigeragezo, kandi Imana ishimwe ko uyu munsi nje hano turi kuvugana nawe hano ku Isimbi, ntabwo nzi nimba ariko yitwa ni Kombre. Kuba turi kuvugana nawe ya Nibature, kuba turi kuvugira hano kuri Nibature yacu mpuza amahanga,
aha ni Imana yaduhaye aha nzoja muri Kongo je kuvuga Imana nabonye nzoja ahari ho hose umunsi ndi muri Norvege nzambwira abanoshike ntabwo nzi kuvuga ururimi rwabo iyo nagira umugisha nkabona sobanurira kababwira ngo hari Imana nabonye iyo mubona nicaye hano mu rusengero mukumva mubwiriza ku rurimi rwanyu sinagiriwe amahirwe yo kwiga ngo menye icongereza nibasobanurira icongereza ncumve ariko Imana igira neza izidusobanurira Imana ihabwa icubahiro mu by'ukuri nanezerewe twageze hano kwa mama Kamariza na papa Kamariza turanezerwa nahoraga nifuza kubabona muri Nibature turabana aba ni abavyeyi baturera muzirija mu ijuru muri Nibature hari umuntu wese ubabaye hariho abantu barara ijoro barara bapfukamiye abandi Imana yo mu ijuru itazikiranirwa ikomeze kutugirira neza muri urugendo twatangije ko kuja mu ijuru Imana igirira neza abantu zampfuvyi zanje zose narazishingiye amen nta muri za mfuvyi nasigaranye zose zarabyaye zifite abana afite abuzukuru benshi ico ndagishima Imana kuko itazireba nkamoko yacu Imana itazikiranirwa nk'umwana w'umuntu narayibonye ku giti canje Imana itazireba uko tureba Imana itareba nk'ubwoko bwacu nawe naguhumuriza nkakubwira ngo uwo ari we wese ufite ikibazo amenye ko Imana ihari jewe waritse Imana igacumba Imana yaracumbye kuko niyo yamvuganiye niyo yagigera mu mutima w'ababandi hari igihe abantu bazavuga ngo ese ngo igihe nakubonye hari igihe ngo bazabaza ngo ndutugara mu ijuru ngo ukavuga ngo wewe cagiye wacumbikiye umushitsi cyangwa wangaburiye narishonje abantu ngo se nakubonye ryari ariko uwo munsi nzavuga ngo Mana nanje narakubonye nabo bavyenza mbasengera nkavuga ngo Mana kuba barangiriye neza nti sinari nazwiga nari umuntu uba mu rusengero ntibari banzi pe kubera ko nyine urumva yuri umukene hano muzareba hari abantu benshi jewe nacuruje agataro kuko iyo uciriritse umenywa n'abantu bakeya ariko data wo mu ijuru utazukiranirwa ahabwa icubahiro kuko yaduhaye Nibature aho turuhukira umutima reka nsenge nsoza cyangwa nimba ari ibindi ukimbaza waravuze kuri Nibature numvisha muri umuryango munini ese Nibature niki mumaze kwigiramo mu gihe mumazemo Nibature ubundi wacu twagitaga ikanisa y'urukerera noneho iyo ujya mu gitondo iyo usenze mu gitondo hari ibintu byinshi biba biri bukemuke kuko naje uwo munsi nashubijwe ku manywa y'ihango nashubijwe ari ku manywa mu gitondo iyo Nibature narahumuritse nje ku giti canje nihereyeho aho narahasanze ndahumurika iyo basenga iyo umuntu uri muri Kongo agasenga nicaye Norvege mwumva ariko Mana uhabwe icubahiro haleluya amen iyo bari gusenga nicaye Norvege nzavuga ngo Mana uhabwe icubahiro kumva baravuze ngo umuntu uri mu Rwanda nasenge kavuga ngo iki ni igitangaza Imana yadukoreye muri Nibature twakuye ibintu byinshi ndashimira abayobozi bacu ba Nibature matwe babashe kugira ngo badushire kuri uriya murongo tukabasha kuhagera twari mu bwigunge twebwiriya turi ntabwo turi mu irungu ryinshi ariko aho hantu za namanirirwa ku marikodi nkirirwa kuri YouTube yabo kumva ndahumuritse mu byukuri ndashimira abayobozi bacu mpere kuri Aimable ndamushimiye n'abamwungirije bose na hano kwa na mama Kamariza na papa Kamariza nabonye narishimye cyane kubabona kuko abona abantu ni inkingi zikomeye twebwe ko baraturera nkakujya ushorere ko baratubwira ngo mwana wanje caha kuko ibyo bari kuturera ni ibintu bikomeye Imana yamwijuru ihabwa icubahiro kuri Nibature twabonye kuko yabayeho umurere ikomeye yaraduhumurije kuba nicaye aho kabanza numva umuntu uri iwacu muri Kongo kumva umuntu uri i Burundi kumva uri i Bugande mbese ahantu hose ibihugu byose tukumva bari muri Tanzania uko uzi bimeze muri Amerika mbese isi yose na za Canada twese duhurira kuri uriya murongo kavuga ngo suku Mana ahandi nicaye mu wanje ariko ko ndumva abo bantu kumva wahari arasenze kumva wahari ikirije kavuga ngo Mana uhabwe icubahiro kuko waduhaye itorero ryiza nkiri rero niki wabwira abari guca mu byo waciyemo mbere babuze wenda icyo barya abafite abihebye mbese kubera ibibazo runaka niki wabwira nk'umwe mu baciye mu bibazo n'uyu munsi ko barabicamo ico no wabwira abantu bari mu bibazo nk'ibyo bahumure Imana izayita kuba ari we wese hari igihe uzavuga ngo rimwe na rimwe ngo izisa nayo itakitwitayeho urumva nanje uwo munsi bagiye batanywe icayi nari nzi kuko itahendeba ariko ico nabahumuriza mbabwire ngo nibahumure umunsi Imana ntabwo twese yadusubiriza umunsi umwe nibahumure kuko gutabara kw'Imana ntabwo Imana yareka intore zayo
kuko ririya jambo riba muri zabure riravuga ngo ntabwo nigeze mbona umukiranutsi w'Imana ngo yicwa n'inzara ngo cyangwa ari kwibarabara asabiriza. Rero nibakomere abari muri ibyo bibazo bahumure n'ab'Imana izabasubiza. Ndahumuriza imfubyi n'abapfakazi kuko ndanazikunda. Ndazikunda cyane kuko nizo zatumye ndama. Je nagombaga kuba narapfuye mu by'ukuri. Ariko kuko nagize imyaka 4 nambaye pampa. Kubw'ikibazo nari narageze cy'uburwayi. Ariko data wo mu ijuru nzavuga ngo ntakindi cyatumye Imana inyongerera imisi yo kurama nabo bana narese nabo girira neza abantu ntiwita kandi ikintu nari naravuze nje nari narabwiye umugabo wanje ndamubwira ngo twese tuzaturira hamwe twasukaga ibijyo kwisiniya tukarira hamwe nimba ufite yamfubyi ifite ibibazo cyangwa wenda umucumbikiye duze umwana musangire kugira ngo areke kugira intimba. Imana yamujire baho umugisha abazumva ubuhamya bafite ibibazo mukomere kuko ejo hanyu Imana izabasubiza kuko Imana yo mu ijuru ntabwo ari umuntu ngo ibeshe nanje sinari mbizi ko yansubiza ariko uyu munsi wa none yarashubije Imana mujire habwe icubahiro. Yego urakoze cyane wavuze ko utuye muri Norvège rero tukiraho ngaho ataragera kuri iyo ngingo ni nk'abandi wenda bafite ubushobozi runaka niye nama babagira kugira ngo bazabibukana bajya bari bakiri hasi. Aho nari nahibagiwe Imana guhumugisha ko nyibukije umuntu wese waba ufite ubushobozi akaba azabona abandi baburaye. N'uyu munsi dufite abantu biwacu muri Kongo mu by'ukuri bagowe ariko umuntu waba wumva afite ubushobozi akaba yarya ntasangire na wa wundi ushonje ico ni kibazo gikomeye. Ariko umuntu nzavuga ngo umuntu wese uzi ko yafite ico yakoze kuko Imana gantabwiza yibagirwa umuntu wese azagihembegwa. Ndabwira umuntu wese ufite ubushobozi uyu munsi wa none naje ndi kwibwira ntabwo ndi kubwira abo ngabo ngo jewe nisige ibyo ari byose umuntu wese ufite ico afite nasangire n'undi muntu nasangire n'umushonje nafata no muntu urwaye abe yagira ica mu marira. Njyewe ndabizi iwacu muri Norvège abamama dufite umutwaro twihaye wo gufasha abapfakazi no kuvuza abo bana b'imfubyi iyo tubishoboye nkeretse iyo byananiranye niho tuvuga ngo namwe mudufashe ariko dufite uko tugenda tubikora aho abantu bahari barwaye tukabafasha kandi ariko siko tubafasha twese hariho abatarabasha kubyumva ariko ico nababwira umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro ndi kuvuga uyu munsi wa none umuntu wese ufite ubushobozi nareke kugira ico y'imfubyi nasangire n'imfubyi n'abapfakazi n'abajya bose batishoboye kandi mbwira urubyiruko rwacu abakobwa bacu n'abahungu nibanambe kumana kuko Imana ntabwo ari umuntu ngibeshe. Imana ntizagutererana n'ukunda Imana izakubakira urugo rukomeye n'ukunda Imana Imana izakugirira neza ariko nutayinambaho ibyawe bizaba ibibazo. Ariko ico nababwira ngo uyu munsi wa none abafite ibibazo muhumure Imana wa musi nabonye nari kigacumba nawe uyu munsi yakwitaho. Yego Imana urakoze cyane. Rero Norvège tugaruke ubuhamya bwa rwadutwaye Norvège se mubayeho mute biragenda se? Norvège turaho ni mwirungu ni mwirungu niyo mpamvu mbabwira ngo aho twavukiye ni heza. Jewe mba muri etage y'imijyango 100 mu by'ukuri kose nta muzungu mbana n'abazungu gusa nta numwe aragera mu wanje nanje nta numwe ndagerera mu duhurira hanze muri esanseri cyangwa akambwira ngo akansuhuza nuko akitambukira hari n'usuhuza akakwihorera ariko hari n'abandi bazi Imana barahari pe wa gatatu tuzatwiriza abasaza n'abakecuru dusenga ariko mu by'ukuri tahantu heza nk'iwacu taho habaho ntaho iyo turi ni mahanga ko abantu bavuga ngo hararyoshe jewe gose kabero kubera muri bakuru jewe nk'umuntu w'umukecuru ntabwo hari ahanjoheye nk'iwacu muri Kongo ibyo ari byo byose yegi iwacu ubu nyine kubera ibibazo twahuye nabyo ariko Imana turadusenga hari igihe tuzagera Imana ikadutabara natwe ntabwo twiremye nta munsi n'umwe twigeze tuvuga ngo Imana nitureme turi abanyamurenge niyo yabonye ari bwo bwoko budukwiriye naho uyu munsi twahuye n'ibibazo bimeze uko ariko turizeye ko Imana izaduhindura amateka ndahari hariya ariko nanone umutima wanje niyo mpamvu yinibature yabayeho nta kindi kwari ukugira ngo twese abari mwirungu ngaho mbandi iyo basenze uwo munsi nzavuga ngo Mana ushimwe ko uyu munsi nageze mu ikanisa Imana ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu rero naho muri zabantu muri Norvège turi mwirungu byinshi cyane hariyo n'abaturiyo turi abanyamurenge ariko turatatanye mbwira umunyamurenge umwe uwo twegeranye ari nk'icyangugu naje ndi hano uko nguko urumva uwo muntu turi kumwe urumva rero ni ikibazo ariko ico nabwira abandi nimba turi mu mahanga tukabona ko turarya tukabona turi mu mazu meza ndi tuzibagirwa iyo twavuye kuko abazibagirwa bazarembuka kuko ijambo ry'Imana ribivuga umuntu wese akomeze gusangira n'umushonje Imana mujire baho umugisha. Yego urakoze cyane recommandation turangiza ku bakristo muri rusange
ndetse n'urubyiruko rukiri ruto bataratangira kubaka n'inama babagira. nta yindi nama nabwira abantu ni ukwegera Imana kandi je ikintu gusa kiza kinezeza iyo gusangeze niko na Dawidi yaravuze ngo ningera mu nzu y'Imana ngo iyo ninjiyemo gusanza nezego. Ico nabwira umuntu wese namubwira ngo nasanga Imana aho nta kindi kintu namubwira kandi dukundane. Rujya rukundo badata na ba mama ntabwo muri Kongo waza gumenya udafite inka abantu bose basangiraga ibyo bafite. Uyu munsi nico nabwira urubyiruko uyu munsi aho ruri rushobora kuba wenda waba ufite ico ufite ukumva ko ntaco bikubwiye mbese wararonse ariko buri wese nakomere ku Mana. Iyo turi mu mahanga bamenye Imana abari iwacu bakomere ku Mana nta kindi twakora kuko Imana ni iri hejuru ya byose. Imana yamujiri baho umugisha. Yego murakoze cyane dushimira abadukurikiye kuri Ikombe TV ndetse na Nibature TV. Tunabashimira tunabasaba gukora subscribe ndetse munasangiza bagenzi banyu ibiganiro. Nawe utaha ciao ciao.